UFC 320 chu zofel aniveleta main event in suala Alex Pereira ko tim dinglam next chu alo dong tu magamot an kaleftan chiat na thlen tu a chang chiang hle UFC light heavyweight fighter de pani in ton masak tuma an kalefan Alex Pereira laka chakna alo chan to na fight chu ngam lo chala chil nom ang leka a chang ta thin rim na ne na Alex Pereira Ankalef avuak le dan po natak ane fighter pani te trum ni intana fighter Ankalef mason tu Alex Pereira tlom non atum lo zia atir phatatanga fight nei dana atilang chiang hlea ti mobile arena mi pui sing chuang ma alo chak to ro na ta chuan lam dang lam siam tur chuan Alex Pereira Ankalef fight nei pui atum to lo chiang hlea alo ne to lo Ankalef laka ming thatna lo chuak turin hun thabara nei ti ein chia alo kol to trin alo ta chei to UFC light heavyweight champion kongren chu an kale fan hena trin ala let le ta ni ole tun tum kan video a chuan UFC 320 fight nei zo ta ga main event le ko main event a in swal mu nom ta thila na karon nei vela dona chumi ma chuan clear tu te ka video te mi lo like sak vele sham turin kan ngen non le chuni mi ping ha la UFC 320 fight mu nom nei zo tak chung chang chu in soi tan vela do ang o UFC fans sing chuangin in swal mu nom mu tomin Las Vegas a ti mobile rana an pan khoma Las Vegas ko therpo zandang ain a en belvio turin ang ithayang ram sang sang atanga UFC fans ten UFC 320 main kata in lan turtea fight mu chak tak tak anai chung zinga chuan UFC light heavyweight wanga Iri Prohaska le Khalil Roundtree in sual turte ko main eventa bantamweight kongren kol tu Merab Dvalishvili a champion kongren kol lai chu sak tumaron pen chuak Corey Sandhagen in masan turte UFC 320 main eventa a trum ni nana Alex Pereira le Ankalaev in masan turte chuan fight fans te a ko khomani main event in sual turtia fighter pani te in ton masak tuma Alex Pereira champion kongren kollai lo chu sak to tu Ankalaevan atum ni nana Alex Pereira nena anin machon ma lo soi Pereira kanin sual huna chuan ithi na death certificate sign anga in ngai ro professional fighter ini na bau thak khopin ka soi cha chenga in sual mi po ni lo motor ke siam na vela thok thin anglaka ka siam ang che tia tongkam alo nei to chu ama chunga athleng let vele te chi zoka a UFC kherera a trum khatnan Ankalefan knockout tu tonga a kollai UFC champion kongren chu angai ne fighter ama knockout tu Alex Pereira laka lo thailowa a pek let angai le ta zok siani Las Vegas lama October nilizan kaini lama October ninga choli zingkara main event in sual turtia atir phat atangin mipui thom athalea main event fight nei tur fighter pani ten octagon an pan lai mipui thom po athavia woni mipui halal UFC 320 fight chu tranania fighter pani ten ton masaka Alex Pereira fight ang muang re khachu kan mulo chiang hal he referee half dinan fighter pani te in sual rule ati phat atangin Brazilian fighter Alex Pereira natakin Ankalaev norong hala haizat hichu Pereira machantu Ankalaevatan Pereira che dantura akostenena anlo ngai lok ang gameplay na atel lo emoti mei turin Pereira che dana Ankalaev boy lea fighter pani te fight tran atanga minute khatle second somni na Pereira kutum dinglam nek dong tu Ankalaev chu chuata atuwa Pereira nek le na tur laka inventumin Alex Pereira kya ti tluk tum ase chunglam atanga du to ka nek tu Alex Pereira adu thalin anek thei mai don ti te Ankalaev tan chuan tal chho thai ani to lo ti te chiang taka motu referee half din an fight ati top mai ngai US dollar makta duai thum le chan ve keini lama cheng noi sang thum don lo chuak tu le Ankalaev kol lai a UFC champion kongren la le turin octagon chunga Alex Pereira tan nit khatle second somni tok chaklo zoka tang ma se Ankalaev pon US dollar makta duai thum keini lama cheng noi sang ni chuang dei chu a hum ho ve da thobok
Magomed Enclavean an ne lo na chanjana sum tam tak lalut ma se knockout tu nei lawa akal tluan lai le UFC light heavyweight fighter thabera UFC fans tam takin an ngai chau a ming sermek top zana ni ve thunga theini se hun ko kira an Enclavean du thlang thei tangat phei chela chon a sum lo chu zong zong a hian Pereira ne ming that na lo adu zok ngain arinom fighter te fight zuwa Enclavean Instagram lama post asiama ala hian chaklo turin min an chinani chuan hai ai chakle thazok te thei turian min du ani nge yang tin a chaklo na chana a thalak nen caption asiama ka video siam lai hian mi sing ni sangre chuang zat chuan Enclavean chaklo na chana fuin comment an nut chhe to ani Magomed Enclavean chaklo na chan zuwa a thu post comment tu zinga UFC bantamweight champion Merab Dvalishvili po talin Merab chuan Enclave ithil ti to wang hian zai phu ama ai thazogin iron le le nga yang ti karing tin comment an nu chia ve bok Alex Pereira chakna chanzwa ti mobile arena pui sing chungma Alex Pereira an John sa una pa boral ta polin UFC clear tu te suna hun anai puya chumi zo aminglem chama ti awin ti mobile arena mi pui sing chuangin Pereira ming an lam zuyane Enclave le Pereira ta insual ma hian bantamweight champion kongren kolai Merab Dvalishvili le American fighter Corey Sandhagen ta insual kan hu ve buka UFC ko main event ta insual turtia The Sandman ti ming leman pek Sandhagen hian aril ru le theina zong in Merab ne tumin in buat seina anei thu lo soitwa American bi fighter te eng division ma UFC champion an om lo lai taka champion ni theina rem chang anei chu Sandhagen an bopel atum lo chuwa chapa na kummaya nei tur UFC White House om tura Merab laka nena achangani vai phei chuan American mi puiten White House tual ngaya Sandhagen a fight an mucha ngai don ti rachiang tu po ani peisena sang tak nain Sandhagen an Merab Dvalishvili machon turin octagon aluta American mi puiten Sandhagen a solpui tur Meraban octagon chung aron lu chu hu phot na nen an lo thler ve mek bok fit nga le inches som pada sang Sandhagen ain amachon tur UFC bantamweight champion lai fit nga le inches ruk Merab chu mun changa UFC 320 thlir tu mitam zok chuan te tima se chaktura andin na konga ero alien zok tlat thung fight chan ania around khatna tangin a mu nam chongal fighter pani atangin striking kan hutam ngal Merapan buan tluk tuma take down attempt anei te po a fu tok lo vai chuan khu mang thiam Sandhagen a ke thlo chua in result danglam a thlen thei ti fight and two ten an ria round ni na ero Merapan Sandhagen anak out trap a mero chu Sandhagen ain siam rem le hal round lonin Merapan a thatna wrestling mangin Sandhagen buan tuma Sandhagen alo tal chuak vela zau thin bok in nek in pet in buan kan mutam hle tum som thum pasri zet take down tuma Sandhagen be tu Merapan tum som ni zet Sandhagen alaka take down na nei thaya hei hian ha thailo ang me lang the machine ti minglaman pek Merapa cardio thazia at tilang chiang view Sandhagen avana ya around nga ngot Merapa laka knock out omloin fight na thaya fight and to the chuan akatop thlenga tang thin fighter tough le olsam takan ne chi zia jang ani lo tian mutia mo me amero chu Merapan ama chon to fighter te anga buan tluk mai thai kanilo Merapa ma chon to fighter te ain alet sang khatin ka wrestling a thazok tia alo soilok to chu wrestling skills nei tha Merapa ma chon no ero kha thu kha kalo soi kherani ati nge tipo arinom ta viau kholang mai kani ni tin hian ma ka sona tu na hian bul karon chan ve don chau zo kani tia Merapan alo soi to ta Sandhagen na ain ma chon ma athu lo soi kalaka har sat athlen thai tur fighter anam lo striking nei tran soi Peterian Jose Aldo le Son Amele te po kalau ma chan tua min dang thayan om lo champion le fighter thaber kania chumi ti chiang tur chuan ka fight hi en ro tin alo soi tua striking trying soi Sandhagen po hi keima zogin kanak out ngayang tia alo soi to chungcha nga ero chuan Merap me upon soya ading thai tabi lo ti kan muwa athu lo soi to thudik lo chan tir tu ero
an ne tak American fighter Corey Sandhagen ani UFC bantamweight champion kongren le sumfai US dollar makto doi ni kaini lama cheng noi sangkhat zaruk chuang lo tu merap aro pui bel zela ni kum sang ni som ni pali mei thla son o mali ne na tanga UFC bantamweight champion kongren a hlo chu atang phai ka chuan ne thailo ang mai ani chauta ama ne tum tu te chuan builung kan tok ta an ti ta dau zel ani he mera pahan ne thai tur le mera pan akolai UFC bantamweight champion kongren han chu sak thai tur hi tum din mun bantamweight fighter te jinga chuan an om ta lo le a mera patan po borok dang siam tur chuan featherweight a Volkanovski han fight pui a chak om ngotang le amara chu featherweight hi chu a thian pa a fight nei don kong engkima pui thin tu Aljamain Sterling om na nia Sterling hi chu ka thian ka chung ko ang maya ka ngai kong engkima min pui tu ania ani ne na fight nei hi chu englai ma in ka du don lo tia lo soi to tu mera pa thutluk na siam tu ro shiat a chak om chho don ta awai ta ap lo ni chuan mera phan pi tum zo tur hi bantamweight ta chuan an om me ta lo wani bera alo ne to Umar Nurmagomedov ten oro fight nei le se muchak tu an tam thawin rin om kan video top lam han nei donila a top khanan video tir lama kan lo soi to Alex Pereira lama han le de logela Alex Pereira next fight tur tunga niang kan ti chuan soi tur an wang ta le a voi khat ve ve chak to an ka lef le Alex Pereira te in sol a voi thum na na mu nge tum ni alo ne to hemi zana Khalil Roundtree laka ne na chang tu Yuri Prohaska ne na anin sol mu mi puinan chak zo kang nge nia ari na apa heavyweight lama Tom Aspinall han fight atan fuang ti te chu mi pui shet chak ani chho ta bera UFC weight category jing samper heavyweight champion Tom Aspinall na in Alex Pereira hi triple champion ani thei mai ngem ti te po thil shet chak om tak ani chhota chumi hretu re ro chuan UFC weight division pathuma tunge champion theyang tia ka video lo siam to kha thlir tu ten min lo ven let sak ula ngei dan thlir tu ten kan nei tlang thein karing